To open, gufungura. She opens the window every morning. Afungura idirishya buri mu gitondo. To open, gufungura. She opens the window every morning. Afungura idirishya buri mu gitondo. Umuntu turi kuvugaho ufungura iryo dirishya ni igitsina gore kubera ko twakoreshejeho she. Yari kuba ari igitsina gabo iyo dukoreshaho he. Urugero rwa kabiri, to close, gufunga. He closes the shop at 9 p.m. Afunga iduka saa 3 za nijoro. He closes the door, he closes the shop at 9 p.m. Afunga iduka saa 3 za nijoro. Umuntu ufunga iryo duka turi kuvugaho ni w'igitsina gabo kuko twakoreshejeho he. Verb ya mbere yari to open, bivuze gufungura. Ya kabiri ni to close, bivuze gufunga. Verb ya gatatu, to buy, kugura. They buy fresh fruits at the market. Bagurira imbuto nshyashya ku isoko. They buy fresh fruits at the market. Bagurira imbuto nshyashya ku isoko. Fruits ni imbuto. Iyo uvuze ngo fresh fruits uvuze imbuto nshyashya. Kumwe urubuto ruba rugitoshye aribwo rukiva ku giti. Market ni isoko, twese turabizi. To buy no guhaha. Ukirebera isomo kiri kubita amaso, mbere na mbere reka mbanze mbasuhuze aho murere mu bice bitandukanye by'igihugu. Ukireba ingero 3 za mbere tubonye, nawe wabonye ko turi kugenda tureba amaverb agenda adufasha kumenya kuvuga, kwandika, gusoma, yewe no kumva ururimi rw'icyongereza. Aya maverb niyo agiye kujya adufasha kumenya kuvuga, kwandika, gusoma ndetse no kumva ururimi rw'icyongereza. So nta kindi rero usabwa kubuza amaverb menshi ukamenya kugenda uyakoresha nkuko tujya kugenda tubyiga bisanzwe. Kandi tubafite amaverb yose akoreshwa mu rurimi rw'icyongereza ari ku murongo ateguye, agura 2,000 gusa. Kwana amashaka mudamagare kuri 072 94 01 22 9. So turaza kugera kuri 4 aho dufite verb ivuga to sell, kugurisha. To sell, kugurisha. She sells handmade jewelry online. Bivuze ngo jewelry ni imitako y'ubwiza, agurisha imitako y'ubwiza yakozwe n'intoki online. Ubwo nituvuga online umenye ngo abicuruza nyine online, nko mujya mubona kuri TikTok anacuruza nko kuri live. Hanyuma handmade ni ikintu cyakozwe n'intoki. Handmade ikintu cyakozwe n'intoki. Hanyuma jewelry ni imitako y'ubwiza, ubwo harimo amashanete, harimo n'udukomo. Ubwo nyine abikora mu ntoki, abikoresha intoki, ubwo nyine ntabwo byakorewe mu ruganda, hanyuma akabigurishiriza online. So turaza kujya kuri verb ya 5 ivuga to teach, kwigisha. To teach, kwigisha. I teach English to young students. Nigisha icyongereza abanyeshuri batoya, cyangwa se abanyeshuri bakiri batoya mbigisha icyongereza. I teach English to young students. Nigisha icyongereza abanyeshuri bakiri batoya. Hanyuma 6 dufite nero vuga ngo verb ivuga ngo to learn, bivuze kwiga. To learn, kwiga. Aho dufite nero vuga ngo we learn new words every day. Bivuze ngo twiga amagambo mashya buri munsi. Kandi koko no kugira ngo umenye icyongereza no kuko bishoboka ukiga amagambo mashya buri munsi. Harusha guhita ibaza ngo se amagambo najya niga buri munsi mashyashya nayakura. Kandi maze kubabwira yuko dufite urutonde rw'amaverb y'icyongereza agera kuri 500 agiye asemuye no mu kinyarwanda, ariko umurongo ateguye neza ku buryo amaverb yose yazi wajya ubasha kuvuga ibikorwa byinshi bitandukanye mu rurimi rw'icyongereza. Agura 2,000 gusa, tugahita tuyakoreza kuri WhatsApp, ugatangira ukajya usoma witurije, hanyuma ukajya uzana kuri YouTube ukiga uburyo tugenda tuyakoresha nkuko tuba turi kuyakoresha mu nteruro. So 7 dufite verb to call, bivuze guhamagara. Aho dufite urugero ruvuga ngo he calls his mother every evening. Bivuze ngo ahamagara nyina buri mugoroba. He calls his mother every evening. Ahamagara nyina cyangwa se ahamagara mama we every evening, buri mu gitondo, buri nimugoroba. Every evening, evening ni nimugoroba. Every evening, buri nimugoroba. So 8 to answer, gusubiza. She answers all the questions correctly. Bivuze ngo asubiza ibibazo byose neza. She answers, asubiza
all the questions, ibibazo byose correctly, neza, nta na kimwe yishe. Hanyuma turaza kugera ku 9 aho dufite verb ivuga to ask, ni nko gusaba. I ask the teacher for help, nsaba mwarimu ubufasha. I ask the teacher for help, nsaba mwarimu ubufasha. Teacher ni mwarimu, help ni ubufasha. I ask, nsaba the teacher for help, nsaba mwarimu ubufasha. 10 to wash, ni nko kumesa, aho dufite urugero ruvuga ngo they wash their clothes on Saturday, bivuze ngo bamesa imyenda yabo kuwa gatandatu. They wash their clothes on Saturday, bamesa imyenda yabo kuwa gatandatu. On Saturday, kuwa gatandatu. Yeah. 11 to clean bivuze kugira gute, gukora amasuku. He cleans the house every weekend, asukura inzu buri wa gatandatu cyangwa ku cyumweru, kuko ubwo nyine niho muri weekend. He cleans the house every weekend, asukura inzu buri weekend. He cleans the house every weekend, asukura inzu buri weekend. Hanyuma 12 to build, kubaka. Workers build new houses in the area. Workers build new houses in the area, abakozi bubaka inzu nshyashya mu gace. In the area ni nko kuvuga nyine mu gace runaka. 13 to break, ni nko kumena cyangwa se kwangiza, nyine kumena. So she breaks a glass by accident, bivuze ngo amena ikirahure by accident, nyine by'impanuka. By accident ni ukuvuga ku mpanuka. Okay, amena ikirahure ku mpanuka. She breaks a glass by accident, amena itasi cyangwa se ikirahure by accident ku mpanuka. So indi verb iravuga ngo to catch, bivuze gufata. To catch, gufata. I catch the bus at 6:30 a.m. Mfata bisi saa 12:30 za mu gitondo. Iyo hari nyuma hariho AM aba ari amasaha mu gitondo, iyo hariho PM aba ari nimugoroba. So nuko bimeze, nimukazajya mwitiranya ibintu. 15 to throw, kujugunya. To throw, kujugunya. He throws the ball to his friend, ajugunya umupira ku nshuti ye nyine. Throw, to throw ni ukujugunya, ariko hari n'ukuntu mu mupira bimwe byo kwanira, iyo umupira urenze umukinnyi awanira nyine, abantu muri umupira murabizi kwanira nyine akawohereza mugenzi we, ni nko Erane rivuze, ni ako harabera teso nyine nko gupasa umupira ku nshuti yiwe. Yes. 16 to grow, bivuze gukura. To grow, gukura. They grow vegetables in their garden, bakuza imboga rwatsi nyine muri jaride yabo cyangwa mu karima k'igikoni kabo. They grow vegetables in their garden, bakuza imboga rwatsi nyine mu karima k'igikoni kabo. So hanyuma 17 to win, gutsinda. To win, gutsinda. Our team wins the match, ikipe yacu itsinda umukino. Our team wins the match, ikipe yacu itsinda umukino. Team ni ekipe nyine baba nabo bakorera hamwe nk'itsinda, so bose bitwa team.